bisaman ing seminaryo, lugar iya, banda dita, mauugla, ring kaparian, ding darat ang apari, at itin mo naman nakalasasaw kay kami, na iba't ka ring aliwang reliyon. Kasanting na nung makadiyan, maging mayan, maging malagwa, ing sabla. At makadiyan diya, ing aman uwan na kikatamo, ning ginutamo Keso Kristo, king Ebanghelyo. Nano po ing medyari, king Ebanghelyo, iwan, linapit diya, kang Jesus. At nga na, Maestro, may nakit kayong taong papadawal demonyo king lagyo mo. Binawal niya uling etaya kayabe. Binawal niya, tinabi niya, uling etaya kayabe. Etaya kagrupo, etaya kayalyado, etaya kayabe, king pangkatamo. Kayapin palakwan niya, pelayasan niya, uling eya metong kikatamo. At nalo po ing meramdaman ng ginutamo ng Yesus Kristo, mimuhaya, kangwan at karing alagad. At nga na, babawalan, uling nino mang dapat mana, kinilagyo ko, makakapagsalitang laban ka na ako. Uling hindi lumang laban kikatamo, para kikatamo ya. Dapat binawal. Dapat tinabi. Uling metong kikatamo. Bistaman tayo kagrupo. Bistaman tayo kayalyado. Kaya hindi po kalagurang kapatid pa, bakit na? Nung makanalo lang maging makasara kay sipan ring alagad. Papangit na nung makanalo lang maging makitid apan lalawe, king biye, king kasuywan, ing tuturunin Ginoo, king Ebanghelyo, dapat maging makakabuklalata mo, kay sipan makabuklalata mo, kapilubluban, maluwalas, ing ikatamo mong pandalawe king biye. Malawak, ing ikatamo mong pandalawe king biye. We should be broad-minded, open-minded, not narrow-minded. Putang sinabi ni metong tao ka, makitid ka, pandalawe. Masakit po ito. Putang sinabi na kaya ng metong tao, makitid ka pandalawe, makasara ka isipan, makasara ka kapilubluman. Buri na sabihin natin ang problema. Kailangan ng kalagurang kapatid, makabuklalata mo kapilubluman, makabuklalata mo isipan, malawak ang ginatamo mong pandalawe, king biye, lalo na king biye, kasuyuan, king biye, kasalpantayanan. Magsilbi, sabihin tamong, kami. No! It should be itamo, not we, but us. Minsan tamo kasi naitamo. Dapat ustoy ta. Dapat sabihin tamo, itamo. Ali, kami. It should be us, not we. Bakit? Uling aliwa mo po itamo, ring ating upayang makagawang mana. Aliwa mo itamo, ring ating upayang makagawang mayap. Nunay itamuan, uling itamo, anak nakatamuan ng Diyos. At uling anak nakatamuan ng Diyos, mika kapatid tamo. Bistaman miyaya diwa, ing orientasyon tamo, ing reliyon tamo, ing kulay tamo, ing pelibatan tamo. But at the end of the day, we are brothers and sisters. At makanya naman ing pupunto na kinatamo ning mumunang pamamasa, iba't king libro ring bilang.
Nando po ing making reaksyon ng Moises, anyang atinmetong alalaking linapit kayo, at susumbong nala, retang adwa katao, amanalal, iedad at medad, manaral la, dapat kayabe, king grupo da, adila propeta. Nando po ing sinabi ng Moises, iedad po, at imedad mga salita ng anting propeta king kampo. Dapat nga ng Moises, pigaganakan mo ing mabawas sa dangalan, nung malyarin mo sana dining sablang Israelita, midakayanan ng upaya, ban magsalita ng anting propeta. Buri ng sabihan kalagurang mong kapatid, pawagan ng Moises, na kailangan makabuklat-la, kaisipan, kapilubluban, malawak laman na lalawi, uling kailangan niya inibahal ng metong, nung i-Moises mo, naagyo ibiye, sablang pamangailangan ng ding tao, kailangan ng kayabe, kailangan ng kayantabe, at ititutuyan ang ikatamong biye, magsilbi ingalatamo mong kayabe, ingalatamo mong kayantabe. Putang ding miyasawa may walay metong karela, magkasakit la, uling iisanin ang ating kayabe, ating kayantabe, nung magdilili ka, masakit, mabayat. At o yan ang aman ng ebanghelyo, aliwa pamunin ng ating kayabe, ingatin kayantabe. Nga napin ng kasabihan, 2 heads are better than 1. 2 heads are better than 1. Dakaling pamangailangan, dakaling obra, nga napin, dakaling palutan, dapat di taklamo rin mga obra. Detang bisang gawang kayapan, dapat kayapan, lababawal. Uling itamo, kulang tapa. Masanting niragdagan ng tamo, may ngari mo magiging parokya. Nung pari mo, magkasakit niya. Nung alagad po rin ng MDC, magkasakit siya pari, lalong-lalo na po ang magpapamunyon, madisforasya, nung sunod-sunod na rinisa na. Di mo MDC, kulang na. Imbis na miragdagan na, mababawas na pa. Ding katikista, kailangan laking parokya. Kaya tabi na lalang pari. Ding kikatamong lectors and commentators. Ding kikatamong choir. Makalungkot po kitang metong parokya. Ding magkanta babayaran la. I am not against that. Pero makalunos. Nung kaning kasuyuan. O ba't kailangan ng mamamayad choir? O ba't kailangan ng tamong mamamayad? Kulang na pa rin talapag-obra. Ding kikatamong altar servers. At ding dakal pang mag-obra kining parokya. Kulang na pa. Kailangan ng tamong kayabe, kayantabe. At iyan ining pupunto na ning ebanghelyo kikatamo. Tala babawalan, detang bisang gawang kayapan, i-welcome tala. Uling kailangan tala. Banda kalaltamo agawa. Banda kalaltamo asuyuan. Lalong-lalo na king kikatamong parokya. Itiya inging panagkat na kikatamo ning ebanghelyo. Tamo sana manabi karetang bisang gawang kayapan king kasuyuan. Nune kalagurang kong kapatid, manalangin tamo king ipa ring sabla, para ka rin hanggang taong malapit at marayo,
kilala at ikilala at nga tamong mananangin, Ginoo, datang ing kayarian mo karing sabla. Paraking Santa Iglesia siyang pakamalan tamo, baniyadad no ing kapatawaran at lugod karing sabla, matulang ng tanggapan at lingapan. Di na sigla kimamo ng upaya ni Espiritu Santo, ipanalangin ta king Ginoo. Para kaning nalimuno king politiko, pinansyo at ekonomiyo, pareho pagmasabalan ting mabandit kalulu, at bustandong ting sablang tao at bansa, mika matampalan ang dake king pibanjan na niting yato, ipanalangin ta king Ginoo. Para kaning tao may pasakitan, pauli ni karelang kasalbantayanan, para kaning propetang kakasyan ning espiritu, bay paganakali katamo king panahon, olmol naman ning panahon, nung nano initune maulaga king mataan ng Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Para king gagawang batas, bay ning espiritu tayran na lang gawang mamayap a batas aalang kikilingan, para kaning mumugit king katuliran at katimawan, banding tao makibat laking karelang pamagsikap, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing misakwil at biktima ng diskriminasyon, banding kaya katang komunidad, lubustong tanggapan at pakitatan kusang loob at mapaling lugod, barang paramdam ing katanggap-tanggaplo at malaya busal tamo, ipanalangin ta king Ginoo. Ang base ko lang po rin tutuking mass intentions. Pasalamat po, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gonzalez and family, Jose Pepe Hizon, Celi Francisco Zeller and family, Good Health Andres Navarro, Healing Mark Kleiner Bayani, Felipe and Corazon Fajardo, Elmi Ronquillo. Special intention, Diz and Dita David and family, Mayor Teddy Tumang, Jesus Punsalan, Ada Renesa and Annie Rose Marie Lau and family, Marie Malonzo, Kaladwa na pong Domingo Sr., Alfredo Sr., Domingo Jr., Lizelle, Messenger Tans, Minda, Ivan, Jeneline Freyal, Pamela Ambrosia, speedy recovery of Brother Rolly David, Brother Pat Ahos, Rosario de Marucut, and Dr. Willie Ong. Ngayon po, adwan tamo in sanilitang kapagnasan. Oy pa, gawan mo, ing lugod ming kasing ganakan at dagol, ning papakit mong lugod kaya kami, kapamilatan ng Isus. Busnan mong ibuklat na ke, ning kaya Espiritu karing sabla, lalong-lalo na karing kapatad ming alang-ala. Itiadun mi kapamilatan ng Kristong Ginoo.
Manalangin kay kapatid, banding ka ako at kay kayong daon, matanggap la arapan ng Diyos ipang mayupay ang totoo. O Diyos, ning makanulo, tanggapan mo retingayin mi at gawan mong pagmulan, ning nanwanan para kay kabi. Iriadon mi, king kapamilatan ng Kristong Gidobe. Ing Ginoo manatili kayo, yat nayo ring puso'y. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunay, pinagkarapat at matulit, ing pasalamatan ng parati at numan ka rin o ipa, Diyos, king alang angga at lubos may upaya, iniyang mi kasala rin kaya kang anak, at mi parayo king siping mo, binalik mong masibayo kaya, kapamilatan ning daya ning anak mong mamaminto at ning upaya ning banal mong espiritu, tinipon mo rin kaya kang anak king kaya kang Santa Iglesia, ban magiging metong na ipa, antim mo nung makanano kayong metong ika, inging bugtong mong anak, at inging Espiritu Santo. Inaos mo magiging balayan mo, banpurian ni kayang kabiasnan, kinging sablang dapat mo, gagawan mo katawan ng Kristo, at karinan ng Espiritu Santo. Ulilita kang bering sablang poro ring anghel, karin banwa, daralit ming kayang ligaya, at ngaming kakanta. Tunay kapin badali ipay panibatan ng sablang kabanalan, o linita pang paralang pumi. Pabanalan mo sa religay ng Espiritu mo, ban para kami magyari ng katawan at daya ng Ginoming Yesu Kristo. Bayami taon pusang loob, king pamilasa at kamatayan, kinuwane ng tinape, at pepasalamat yekeka, piraso ne, at binigyan karigay disipulo nga na, tanggapan iti ikongan at kanadye. Iti nanakong katawan, aminaon para kayo. Makanyat mo naman kay bating apunan ng kinuwaning kades, pasibayang pepasalamat kaya ka, at binigyan ng kades karigay disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minumpokan iti, itining kades ng kanangong daya, ing daya ng bayo at nananggang tipan, ami para kilay para rin sa palang tao, banggit may patawaran na rin kasalanan, dapat tayo iti, bilang kapigaganakan, kananako. Ing misteryo ng kasalpantayanan. Iniyang gaganap ng ilipay, kamatayan at pamimili ng bebe ng anak mo,
darami iting tinapin di at iting kalis ng kaligtasan. Lain pa salamatan kaya ing pepalagyan mo kaming matampang talad arapan mo, bansumuyo kaya mapakumbabaming pagamo mo, king kami nga sana misusudo, king katama na tayo ng Kristo, tipunan na kaming anting mentong ning banal Espiritu. Ganda kami o ipa. Ing Santa Iglesia mong makalaganap king mento yato, maniganap king lugod, kami ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ake kaming Arsobispo, i Pasiano, ake kaming Arsobispo Iberto, ringke kaming kapatid religyosa at religyoso, at ding sablang pari. Ganahan mo na naman, ding kapatid ding pepay naman at maninayang sublingge, at ding sablang meya mo nabi, tanggapan mo sana kay maligayang harapan, pakaluluan mo kenan, gawan mo kenan karapat-dapat magkamit king di alang angga. Ban kaya ng Maria, ing Birhen ni Diyos, kaya ng San Jose, aki ang pakamahal na esposo, ring apostol at ding sablang santo at santa, lalong-lalo na isanta Monica, aki kaming patutunan at tinupad, king malmong kaburian, kikikaban ng panahon, puriyan na kapaligayan, kapamilatan ng Jesucristo ang kehang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipangmayupayang totoo, kagom ng banal na Espiritu, puriyan na kaparalan, manggaman king alang angga. Abe-abe, bilang pinakakapatid, makapuklat na puso at kaisipan, mahusta mo king ipatang pakamalan, baniyang pang kayo, ing sablatang kapasalamatan. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang maro, malugod ng ipagkalabing kapayapan king panahon be, baning kasaupan ng ang pakanulo, parati king ikabos king kasalanan, at miniligtas king sablang kaligaligan. Kapamanay kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, ang kaming talapangabos.
ni Jesucristo, sinabi ka rin ang apostol, ing kapayapan, dalawan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Emosa, mabalitan ni kaming kasalanan, nunalawon ni kasalanpantayanan ni kayang iglesia, at pamayapan minipon bidugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga. Ing kapayapan ni Ginoo, manatili sang parati kaya kayo. Bilang mikakapatad, ami papanantabi, ipakit tangin ing mikakami itong taking kapayapan. Kapayapan, kapayapan. Kalagurang mong kapatid, niyo, ing ginutamo ng Jesucristo, aparating manabi, ate biyasang manabi, mamadanda, ring mayawos, kingapunan ng kordero. Ing katamo na tayo ng Kristo, isadsad na katamuman, ang gagakindi alang angga. Pabalakabo, panayan tayo po ing gosignan na nangikikatamong Asherets, bayo tamo po tikdo rin kikatamong globan, at magpila papunta karing king pari o iyong DC.
Manalangin tamo, Ginoo, manadalansanang iting Eucharistia, anong numi papasyag ing kamatayan ng Kristo, pagdala na king kaligtasan, at gaman na king kami tong naking ligaya, uling ginuya, manggaman king alang angga. Ngini po, siklod tamo, at pangadyan tayo ing panalangin para karing sablang talaturo. Panalangin para karing talaturo. Itama na po. Talapamye sa sablang kabyasnan at peka mawala karing sablang talaturo. Balagdan mo lang pinunulugod rin talaturo mi. Pagkalan mo lang king masasadyang pamanese, karing kaisipan ming maligagang mabiyasa. At irasan sa asawa, potang eke makatuki, king tuturo. Bendisyonan mo. Bendisyonan mo lang pusura, magsaya po ang managumpe kami, at pasigalo po ang ibabagsak kami. Pagkalupan mo lang mamong kapibabatan, uling indaklat, ning pamagal, binang mayan. Sindihan mo karela, ning nilablag adiwa, apakaluko, king nasa, ning mabiyasa. Saupan mo lang manakit, king gelingan, ning balang magal. Alayo king marka, ing ulaga, nunay king pamanalig da. Iking talang karela, ing kaburian, sumulong king bewan, ing dapat pitakutan, ing bayong kabiyasan, at ding karanasan. Turuanan mo lang pakyabutan da, ing paintungol, ilang pasulong karing maragol at tagipan, apaninapan para karing sarili. Bendisyonan mo lang rin kalaturumi, aminunan ang kaya kami, inggewara, apapakinabangnan mi pamurin. Sulunod mo lang, himaya mo halimbawa, ring sablang talaturo, baan makapatalakad lang, king kapamilatan, ding pamamamanura, baan makalagod lang, king kapamilatan, ding kaisipan da, baan makarakil lang, king kapamilatan, ding pusura. Amen. Ngayon po, agad nila po rin sa sablang talaturo ang amudag kinilibutan para king pananang pambenensyon. Alalata mo po para king pamupo sa benedisyon, ing Ginoo manatili kayo, at benedisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang totoo, ing ipa, ating anak, ating banal ay Espiritu. Ing misa milane, ume kayo, at parating papanatilian, ing makabuklat at malawak akaisipan. Salamat, King Diyos. Magrasya nga ba po?